Good morning. Lamau himjak. Ini Palm Sunday. Jotonono Palm Sunday ni kakanam ya paro. Charso thangi tongo tabuk. Lekjong niti suburi bagante kini kana. Ini kisah rally khalana ane koksa bajak. Sini Subah Yesus Kristus ini apply ngai Jerusalem hamane sal. Jaban bagi kangai dong. Sang rally khamane. Kono kana nai tong dina ba. Bye. Subari bagan goliwo. Yang tui sini church ni borok tongo. Sosai tang thang banyak. Him lajak. Tini siri mbak sama mbak mokol lok kisah tata tayung hayang za kisah mokol durai yang za mokol kaham kanu ya hai tini belai ke sal gedung man pore siri wa asuk jarawa basa khakini on bagai kisah aram bonangi tongo sal bopura kahamangi tongo lachi buthar so yako inko ramani light lo buthar so yako golini thani tongo tabo an lo sasamani tang thanai nai delai phung mai tok borok naising lajak tabuk borok masana sasai tabuk nadi ko phayan wah mahale mangka koroksa pungkam suko program dia tu chalo dare phonganya kya cover dia sih naik ke cover dia pansan dia dos tak mau cover dia tak mau jangan lama wo telang thang mai ko borok samras wajak sedang besar bat kharas sampai lagi san sin lama borok ni cover ni sama salse nogja hir khawasan asir sin ini kan ha Sarakhe Balkara Park. Terus sana tangan motor. Wow, reading lajak. Happy Palm Sunday. Aro khorok tam basa woi. Line teng ni khai ta. Line kolok. Hare. Hare. Chàng lại kia trên này Happy Palm Sunday. Yang sini kolam Talatay road map mungko kep kolekha lai phung nai thok sarirosa Talatokri nonololayo asuk teisa timatela alai to erang
फायदा खाते बरफ फायदा हो Tini Sungjotono Saimano, Tini Katar Pam Sande, Tini no Salanka Sungjotono Siwo, the Sobrezi Kristo, Bini Paitak, Bini Ministry ni Paitak Bukakbo, Mokasa event Clemani, Bini Sagiragbai, Kasa apply ke bo Jerusalem Hapani, Borok ni bas kanggo apply ke thangi tongnani bagai sono makaisa inspiration do je osal sini bagai koinene te kubui kathar kubui bai sing apply nani borok no bos phurungo te tinino sal balai ke significance sini borok ni bagai sing messenger ge ui tongnani kubui bai sing apply nani amo kaisa sini subrai ki sono phurunglang mani osal lo sing kisa him laika tini him botok Sini Agartala Believer Christian Church nengai, tei jotono hambai, kaka hamja koro sal nengai, sing tadi sini langmawo jesukano, sing oborok payo, jengjaluk payo, hai pun sing keplaying nani, kaca sini kano tangsaro osal, asukno jotono hambai.